U prošloj epizodi mnogo vas je ostavilo isti komentar. Naravno, to se odnosi na to što sam pritisnuo ovo PTT dugme dok antena nije bila pričvršćena za radio uređaj. Navodno, to dovodi do kratkog spoja, odnosno do pregrevanja uređaja i potencijalne eksplozije. Naravno, na ovom kanalu mi pričamo iz iskustva, samim tim moramo da testiramo neke stvari i lično da se uverimo u njih. Tako da u današnjoj epizodi ovaj jedan mali Baofeng će biti žrtvovan u ime nauke. Hajde da prođemo kroz postavke za ovaj mini test. Naravno, koristit ćemo Baofeng UV5R u njegovoj fabričkoj postavci, odnosno on je resetovan na fabričke postavke. Naravno, isključen jedino ton i one dosadno ometanja notifikacije. Ali jedino u čemu sam razlikuje jeste ova produžena baterija u odnosu na standardan model. S druge strane, koristit ćemo ovaj standardni model koji je bukvalno identičan poput ovoga, osim što ima standardno kraću bateriju. U zavisnosti od toga šta se desi, odnosno da li će odmah da izgori ili ne, trajat će i ova epizoda. Zato hajde da krenemo sa testom. Dakle, samo ovaj test će biti veoma jednostavan. Ovaj uređaj ćemo da koristimo bez antene. Nju ćemo da odložimo tu. Dakle, testirat ćemo ga tako što ćemo pritiskati PTT dugme na određeno vrijeme, odnosno na određene intervale. Sa druge strane, ovaj uređaj ćemo da koristimo kao prijemnik. Njega možemo da stavimo tu čisto da bi imali malu distancu. Naravno, on ne mora uvijek da bude upaljen, tako da radi uštede energije njega ćemo da ostavimo ovdje. I čisto da nam ne bi smetao ukoliko dođe do nekih signala, odnosno nekih prenosa u međuvremenu. Tako da, hajde da započnemo sa osnovnim testom. Za početak 5 sekundi. Ne znamo koliko će ovaj uređaj da izdrži, navodno to može da se desi nakon nekoliko sekundi, ali mi, kao što smo rekli, ovdje provjeravamo činjenice, a ne glasine, tako da hajde da provjerimo. U isto vrijeme, kada pritisnemo ovo dugme, ću ovdje da pritisnem i ovo start dugme. Tako da možemo da krenemo za 3, 2, 1. To bi bilo to. Hajde da vidimo da li ovaj uređaj radi. Naravno, u pitanju je fabrička antena na ovom uređaju kao i na ovom pored. Hajde da vidimo. Da, radi. Sada, hajde da povećamo uloge na 10 sekundi. Pardon. Ne znam koliko možete da vidite, ali ovdje je crveno dugme. I 10 sekundi. Hajde sada da vidimo da li se dešava nešto. Naravno, upalit ćemo ovaj uređaj. Sačekat ćemo da prođe ovaj ekran. Da. I dalje radi. Hajde da vidimo da li radi na 30 sekundi prženja. 3, 2, 1. Naravno, može se desiti svakog trena da će on da pregori i postoje razni faktori za ovaj test, zato što neko može da kaže da su antena, odnosno da je antena bila preblizu ili da su ovi uređaji preblizu ili da je ovaj telefon preblizu ovoga, ali naravno to zapravo ne igra veliku ulogu. Veliku ulogu igra pritisnuto ovo dugme, koje je upravo pritisnuto 30 sekundi. Hajde da probamo ponovo. I dalje radi. Nakon 30 sekundi, hipotetički moguće je da ćete pritisnuti ovo dugme, odnosno da će se ono samo pritisnuti ukoliko vam stoji u rancu, ukoliko se krećete i jednostavno nešto pritisne ovo dugme i ono krene da emituje, odnosno da pravi transmisiju. Međutim, i ukoliko se to desi, veoma su male šanse da će to toliko dugo opstajati, recimo 30 sekundi ili jače. Verovatno će biti samo jedan klik ili možda na par sekundi, ali u svakom slučaju mi nastavljamo dalje. Sada ćemo pokušati da držimo, mahinalno sam krenuo, da držimo ovo PTT dugme
ceo 1 minut. I 3, 2, 1. Naravno, odnosno ekran gubi osvjetljenje nakon par sekundi, ali bitno mi je da vidite ovu crvenu tačku ovdje, odnosno da nije bilo prekida, sada već evo 15 sekundi. Vidjet ćemo baš kako se drži nakon minut korištenja PTT dugmeta bez antene. Navodno trebalo bi da pregori sa unutrašnje strane, potencijalno i da eksplodira, jer je kineski uređaj koji je veoma nepouzdan, koji je veoma loš i tako dalje. Naravno, sve ovo ironija i cinizam, jer iako je veoma jeftin i daleko od toga da je ovaj uređaj svemoćan, on je zapravo vrhunski uređaj za ulazak u svet radiokomunikacije, kao što smo naravno to rekli u više klipova i u više naših videa i objava i tako dalje. Sve u svemu, evo, već minut je on bez baterije, s tim da, koliko sam video, izgleda da je malo popustilo na kraju. Ali u svakom slučaju, hajde da testiramo. Radi. On radi i dalje. U suštini mi smo došli do fabričkog limita, odnosno do gornje granice prenosa koja iznosi tačno 1 minut. Malo se osjeća da je ugrejano, odnosno da je malo toplije, ali ništa posebno, bukvalno tek toliko da imate osjećaj da je toplije od ostatka plastike. Trebao sam da stavim neku gumicu ili nešto, s obzirom da ovo već postaje veoma dosadno ovako držati uređaj. Naravno, moram da pazim na to da vidite uvijek da je upaljeno ovo crveno svetlo, ova crvena lampica. Ali, evo, bližimo se već drugu minutu, ostajemo ovdje do 5 minuta. Stižemo lagano do pola testa. Međutim, ovo nije uopšte toliko zabavno koliko sam mislio da će biti, s obzirom da palac već polako počinje da mi otkazuje, ali sve za nauku. Još minut i po, palac više i ne osjećam, bitno samo da nastavim da pritiskam i dalje istim intenzitetom, da slučajno ne bi sad na 3., 4. minutu otišlo, ali kao što rekoh, ovo je mnogo dosadnije nego što sam mislio da će biti. Vidimo uređaj, rekao bih da je tek toliko topliji u odnosu na kad smo počeli, zaista gotovo jedva primetna razlika. Ovo i dalje apsolutno može da se koristi i da ga držite pored glave i pored tela, uopšte nije nikakva razlika u temperaturi. I još 15 sekundi do velike istine, da li Baofeng može da emituje nakon 5 minuta pritiskanja, odnosno pritiskanja i držanja PTT dugmeta. Naravno, on je trebao davno da eksplodira, da izgori unutra, da se pregreje jer je to jeftin aparat, ali evo, 5:02, prestajemo i dolazi trenutak istine. On radi. I pošto je uspješno prošao test od 5 minuta i sam uređaj se nije ugreo ništa više nego vaš telefon kada ga koristite malo duže, mi smo spremni za sljedeći test, a to je 10 minuta, s tim da ja moram da promijenim ruku s obzirom da više ne osjećam ništa u levom palcu. I to ćemo da, naravno moramo da skinemo antenu prvo. Hajde ovdje da ne ispadne da nam je antena negdje blizu ili tako nešto. To ćemo da stavimo tu. I vreme može da počne sad. Palac je ovdje, s obzirom da mi je malo nezgodno da držim, jer držim manje više sa 2 prsta.
ali vidite da je lampica uvijek uključena. Tako da imamo još 9 minuta i 20 sekundi držanja ovog uređaja. Naravno, sada ćemo ubrzati mnogo stvari jer nema smisla da to gledate 10 minuta. Uređaj se i dalje ništa ne greje mnogo više, da kažemo, od standardne upotrebe i kao što rekoh, od mobilnog telefona kada ga koristite, iako ga sad držim veoma čvrsto i pritiskam ovdje pogotovo ovim kažiprstom, ali i dalje je temperatura sasvim ok, bukvalno i ne osjeti se nikakva razlika, ništa nije vreliji u odnosu na to kada smo počeli. Samim tim postoji regulacija temperature u samom uređaju i jednostavno verujem da on automatski smanji izlaznu snagu kada osjeti da dolazi do pregrevanja. I dalje nikakva značajna promjena temperature, nije ništa vreliji uređaj nego kao što smo krenuli. To jest nije ništa, možda stepen ili dva, to se tek toliko osjeti, ali i dalje daleko od toga da ne može da se drži u rukama i da se koristi. I još samo 30 sekundi do punih 10 minuta držanja PTT dugmeta. Vidjet ćemo da li ovaj Baofeng radi. Živ nisam da vidim koji je to odgovor, s obzirom da bilo je jako mnogo komentara koji su rekli da ako se pritisne to dugme gotovo, uređaj prestaje da radi, mogu da ga bacim i tako dalje. Odnosno možete i vi jer naravno internet nauka. I evo nas, 10 minuta, punih 10 minuta, brzo stavljamo antenu dok je još vreo, dok se nije ohladio, pošto mnogi će reći da onda automatski već može da emituje. Tako da, hajde da ga pojačamo na maksimalno, uključimo drugi uređaj i da vidimo da li postoji prenos. Trenutak istine je sad. Da, prenos postoji. Naravno, mnogi će reći da je to zato što držim jedan uređaj pored drugog i slično, ali to je internet. Ljudi će generalno da govore svašta, iako sami ne testiraju mnogo tih stvari, s tim da morate uvijek biti obazrivi na to šta ljudi pričaju. I za kraj, naravno, ne ostaje nam ništa drugo nego da probamo još jednu stvar. Sada ćemo da postavimo TXP. Tako je. Na high, kao što je bilo do sad, iskreno nisam ni gledao. I sada ćemo da probamo konačni test, ultimativni test preživljavanja ovog Baofenga. S obzirom da više ne osjećam prste, moram da stavim zip traku, ali ona neće uhvatiti ovo, tako da treba mi još jedan predmet koji će da ide preko. A mislim da će ova lampa da dobro odigra tu ulogu. Da li će ona uhvatiti dovoljno i mislim da ovdje nema mrdanja. Sada već uveliko, kao što vidite, ovo dugme, odnosno ova lampica svetli, tako da već je do 10 sekundi u startu. Mi ćemo ovo da pustimo i vraćamo se kroz nekih 15 minuta da vidimo koji je krajnji rezultat ovoga. I konačno trenutak istine. Da skinemo ovo. Malo i više od 15 sekundi. 15 minuta, pardon. Uređaj je tek toliko zagrejan, ali apsolutno može da se koristi. I hajde da vidimo šta se dešava.
Naravno, nakon svega viđenog možemo da zaključimo da Baofeng i dalje funkcioniše i dalje možete da ga koristite kao i onog dana kada ste ga otpakovali iz kutije. Naravno, postoji još neki mitovi, a to je da je bolja antena jednako veći domet, veći signal prijem itd. I o tome ćemo razgovarati u nekoj od sljedećih epizoda. Poenta današnje epizode jeste da ne verujete svemu što pročitate na internetu, neophodno je da se sami uverite u stvari koje vi radite. Zato testirajte vašu opremu, testirajte vaše uređaje, gledajte koje su njihove granice, koji su njihovi limiti. Isto tako jedna od čestih zabluda jeste da ukoliko kupite radio uređaj, pa makar to i ovaj Baofeng UV5R, da ste vi sad spremni i da vi znate generalno radio komunikaciju i kako to sve funkcioniše. Naravno, to ne može da bude dalje od istine. To što ste kupili uređaj ne znači da znate da ga koristite. Zato što se radija tiče, otiđite na civilnu radio mrežu, Telegram grupu ili jednostavno otiđite u neki lokalni radio klub i krenite da se informišete, krenite da učite stvari, osnovne funkcionisanja radio uređaja, da bi znali kako oni uopšte funkcionišu. Naravno, bit će tu mnogo onih koji će u komentarima da pišu da nisam dobro uradio ovo, nisam dobro uradio ono, da sam imao sreće zato što su dva uređaja bila jedan pored drugog i tako dalje i tako dalje. Međutim, postoji neki mnogo kompetentniji ljudi od mene koji su se bavili ovim temama, poput Nota Rubicon produkcije, koji se ovim bavi već godinama, tako da možete da vidite link od epizode dole u opisu ovog videa. Mi nažalost nismo u mogućnosti da testiramo uređaj od 40, 50 W i tako dalje, s obzirom da imamo ograničen budžet, tako da ukoliko vam se sviđa ovakav vid sadržaja, podržite nas tako što ćete postati memberi ili koristite naš AliExpress affiliate link za vašu kupovinu na AliExpressu. Naravno, tamo možete da nađete dosta dodataka za vaš Baofeng kao i same druge radije. Ukoliko vam se to dopada, link je dole u opisu. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi i ne zaboravite. Nužno je i neophodno da testirate vašu opremu i da imate vi lično znanje i iskustvo na terenu. Vidimo se u sljedećoj epizodi, a do tada ostanite operativni.